Pamai, au lei whawai ina le rolangi. Mai mau ka ko kaimi malo mafofo ka whawasenga I fua. But it's very plain. Pamai, before the creation, you were called. Before the creation, you were elected. Ai lei whaia, loinga le iaia kama eva ua Filifilia I tātou. How possible that is? Whawhenga, nga make sense le ngā mea. Ele make sense le mafau ele iloa, ma le talitonu, le atua penga whaku. Tā ua I o le saolo iloa le atua. Tā ua I o le saolo iloa, po ai le atua le alua iau kaimi, alua iau tupe, alua ilo walofa, alua iau sauninga, alua I mea uma. Oh, ele kaimi o lau whangau. Oh, ele kaimi o lau ainga ma mea uma. You need to know who that God is. Otherwise you'll serve and waste your lifetime in vain. Why? Because there's possibility of someone serving God, but not the true God, not the God of the Bible. E iai le mea ngā, o lo ngā lua le o la ngā toa, wha pēla wa o le kua lea, a ke iai se oli pēa uma le o la ngā nei. Mea la ngā, o le matawhai oi ngā le lotu, o le tiute ngā le kalesia, o le wala winga ngā sos whaiwhea o lea, o le wha sanga kongu, o le wha nau a le tua, pengo whaku, whaingo fie I o le kako statement, o le ka o ngisio le ngā matau, o tātou lotu. O ngā watau tātou lea, ia whapengā o ngā whausia, ia maua ni keu siano o la malolo ina, ma whamatua ina, whalea nganga isea, le ngā isi mea uma la ma whangau mai, I le o la malolo ina o tātou, ma la whamatua ina o tātou. E le ma whai o ngā whai mai, I'm not talking about physical sickness here. E le ma whai o ngā whai mai, whalea nganga e oe le ngā luenga le atua, e le ma whai ngā whai e oe, effectively ngā luenga le atua, if you're still baby, spiritually. Mo mia le malusianga. Pamaila o le olanga o le tangata Filifilia. E le kukusa le olanga o tātou ma le olanga o langi. Asia, le ngā o tātou na Filifilia. Filifilia, o le mea e ka o le tangata Filifilia. O le tangata ufa o la ina le anganga. O le tangata ufa mau whailonga ina le anganga pa ia. O le tangata ua fio le anganga pa ia. Not only when he's going through good times and bad times, but every time, eternally, God, the Holy Spirit lives in us forever, in this life and life to come. That's what the Bible says. O kangaka la o Filifilia, o tangata ua fio le anganga pa ia. A whakula le pa, a fio le anganga pa ia. Whakula le whamaongi skem, a fio le anganga pa ia. You can argue with me all day. We cannot deny the truth. The Holy Spirit comes and lives in us forever. What are the conditions? When you put your faith in Christ. And you know why you managed to put your faith in Christ? Because God made you alive. The theology that people still denying even today. But it's so clear, black and white, clear cut, stating in the Word of God. O le tangata ua Filifilia, o le keusiano ua talitonu le maliu ma le toetua Iesu. O le keusiano ua Filifilia, po le tangata ua Filifilia, o le tangata e iailana e kalesia. He has a local church. E lese me kaus keusiano, a ele aisanga loko. O le keusiano e iailana e kalesia. Of course, there is a universal church. But in that universal church is made up of so-called local church. E iele GRCC. Ile nei tai au. O le tangata ua Filifilia e mafuta I tangata o le atua. O le tangata ua Filifilia, o le tangata na maliu a Iesu. And for your knowledge, by the way, Jesus died for the elect. You wait for the next word. It is, I don't know if it's a proverb or adjective. Only. Jesus died for the elect only, unfortunately, fortunately, pardon me. Nga maliu Yesu mo le au valaulia alone. Maku iar ngā kala. Ai pangalea o le upu ngā le tu. Anga maliu Yesu mo kanga kauma, let me tell you, there will be no hell. Ele aise se oli. Nga maliu Yesu mo lana e kalesia, oe nga ke ngofo mai, a whapeo whaolaina lo nganga, let me tell you this much, o oe ngā ala ngā oki Yesu. Ngā oki Yesu mo oe, ina ia awane e whawhanonga. Lo o langa, ile o langa atali. O leo karangoa ko nga ke mafo faul, ile kele o sala.
O le karango aku ngau kia sumo e, anga ke mawhawhau, I le mawhai e oe ngā ola le olanga tusa, ma le whinangalo o le tua. You know why? That's why Jesus died. Anga e le lenga ia ko kome pa ia ami o kongu sa o noa e le oki e sumo oe. O le alak whai aku. O le alme kau tangata ua Filifilia. O le kakanga sala ua wala au ia ele tua ni soifua. O le tangata sala ua whapenauna whamangalo ina ua papakiso inga le ngangpa ia ua whamau whailonga ina le ngangpa ia ua vea o ia maakali ma whawhine o le tua. O le keusiano ua whaola ina e whavavau. Langa erisia o onga ngā le sau ngei e whaola inga a iel ke me le iloa e whaola inga. Le isia o onga whapenga kuspa ia. Au ise me kau sound whapenga kuspa ia. It's something that you do not understand. But the Lord saved us and He saved us forever. Whaola inga tātou le tua. Au whaola inga tātou e whavavau. Any truth less than that is a pure lie from the devil. I say, leango le tua e whai mea ato o tua, e wha maoni o ia lewa mai, whaolaina o e whavavau, menga kau kangaka o Filifilia, o le tangata o Filifilia e le tua mo ia, ai le I whaavaina le lalulangi. Menga kau kangaka Filifilia, a whai mai le kalal kuspa ia I, whai upu ngā sifuluma le lua, whai mai o le nei, o le tangata o Filifilia, whai mai lo la ia lea, e pa ia, those who have been chosen of God, these two things, holy and beloved. O tangata o Filifilia, o tangata e le ngata ina pa ia, ai ua alo whaina. E pa ia. E le wala awina pena Filifilia I tātou, e pule le kaupoe e whaingalonga o langa no, na wala awina I tātou, not because we are holy, but He called us so we can be holy. Wala awina I tātou, ngā le whapeuka pa ia, a wala awina I tātou, ma le whamoe moe o le atua, I e whapengaong whapaia I tātou, lua, I e whapengaong kako lo tātou, ua lo whaina I tātou. Those are very strong statements. A Christian need to brand it in his heart. Ine, e mga umia na makuai, susungu le ua mea asa, categorize, kusa e mga kuspaia, stamp it in our hearts. The truth that we are holy and we are loved. E pa ia I tātou, ua alo whaina I tātou. Kero, e li kei me ingosia e au o. E kei me disown ai oe lo ka mamalo ki ngā. E kei me deny ma reject ai oe au close friends. E ia ke me whasi umutua ai oe, even your church members. E ke me ingosia e kako look, but keep this in your heart. Ma ka kuspa ia, o ka kole nga kanga pa ia, a walo whaina I tātou. A oe whainga mea, o le atua. E fail le atua? No. He'll never fail to make us holy, and He'll never fail to love us. Mea ngā la whaid kala I orkusa salamo mai, His love endures forever. Laro ngā kala, e ongo sai, e whapare pale le alofa o le tua. E sea, langa e ongo, e ami o le anga kākou. E whalong tatai tātou. A le kupu lava lo whare ko unga, o ke le whanga le alofa o le tua. But I'm not promoting abusing of God's love here. I'm telling you the truth about God's love. It's not conditional. Ke leo lo leanga, ke leo lo fo le tua. Do you know that? E malama mai oe. And when you know that, e savali o kulivai, e ke kok, e ke lolo fatau va, le ke leo lo leanga. Leisi anga sala ele mfai le tua na whama angalo. O leo ke kalango aku, I winga o manguia, o koe ngā mea I altangata ua Filifilia. Three things. First is this. O kangaka Filifilia, e lakonginga. They have a uniform. E yunga ofu. E le pule oe I ola valava. Pe awha pe o piki oe le aule le atua. I told you in the language in which the Bible was written, the very first word in a sentence, and of course in a paragraph, that's where the key, that contains the whole message of the passage. Ila, whamerfa Britannia, so as those who have been chosen, whamerfa Samoa, o le nei, ni a ofu o tau. E le upu ngā ngai mua, ala ngang kuse kuspa ia, o le upu enduo means clothe yourself.
The very first word there is the word enduo, means whaofu, ia ofu o tau. Il fasa moa fa me ole nei, la nganga kuspa ia, eleka kai sau mo se conjunction, always second. So enduo and then the then or therefore. Lan me nei, fa mai, falling is something that sounds like this. Before you make any move, in the language of rugby game, before you get into the game, you need to put on this jersey and these shorts and these socks and akele yosur kalonga, akele alu malo of king olok, akele alu malo alo ak fanga luanga, mga mia le ofu oe ile konginga raulea. You need to put on, you need to clothe yourself with this uniform. Mga mia le ofu oe. You know who is the policeman, who is the doctor. How? By their outfit. You know them by their uniform. Spiritually speaking, we, the chosen, we, the elect, the world will know us by our uniform, spiritual uniform. The world will know that you are my disciples. By your love for each other. Ilo le langi o so to ilo to falo fani. Kusa manga kusa kuspaia ilo fai mai mau pe fa pe e ese ke mi ko ke ofu. Ilo fai mai foi au to wa no to ofu le. No, it's a direct command. It's imperative from God to his people there. Ofu. Ofu ngai asa unga le lisi falong falaya. Put on a heart of compassion. Ya ofu oto ile loto nuti mamoya le lofa muti vale tu sa man fasa moanga ya. Kindness, humility, gentleness, and patience. Kelo me fi failo olanga Christian. Kelo me le fi failo ainga. Kelo me le fi fai ile tato e kalesia. Kel fi fa kau fa samis ka fangua. Fi fa ka ko me nka ko aunga kuspeia. Fi aven ka meki I seminaries me university ke siang. Fi leafless standard ka ko olanga kala. Fia leafless stand le o ino tato ia fionga pa ia ale tua. Fia fakele inga le tupu mafua tato fale nganga. Ia iloa lesi fa palpale lesi, ia lofa lesi fa mangalo lesi. Fia lo fani. But we cannot do that. No way we can do that. Ele mfai ka konga fai le mea ngā. Pe a le ofu tato ele konginga ale au Filifilia. Ele mafai tatou pe aleise alofa muti vale le aise anga le aise loto mawalalo le aise anga malu le aise ono sai ale ka ko loku mon sai ngi ka le mafai tatou pe ale ai me nga vai mo konginga ale ako vai mo konginga ako uma ka fa pe ko se lau iva ako mo konginga akasi ka ka ele atolong ton ele mangaya. I speak so often of the oneness, the uniformity of the fellowship in the body of Christ. Rhetorical question, the answer is no. That is our uniform. Grammatically, it's in middle voice means, I'm not going to come and put it on for you. Ele ala ko e fa malulo of vai malo mikiafu ile toninga lea. In middle voice means you put it on yourself. Kango oi ofu. Kemo kaka fa off, amo kaka lai pepe, pe mengal kaka lai mai e mo mia so soangi faingo ngala. I can do that for you. Pe afa pe ngai pepe oi, pe afa pe ngai mai oi. But you're not. O lera me fa ko unga ia ofu to fai ka ka ia longo ofu ila ile ko nginga lea o la ko nginga o le alofa muti vale o le anga le o loto mo lalo o le anga malu o le ono sai
You miss one of those things, you cannot be an effective player in this team. Or you miss all of those things, we cannot fight this battle and win. Why? Because these are the requirements. You put on this. Put on these clothes. Put on this heart of compassion, this kindness, this humility, this gentleness, and this patience. How beautiful that is. It is a command. Means this is how the elect lives his life. How? Live with this coming on. Ola maleolanga o lau umang ofu ele faya fasau lenga luenga ale tu. Tulolo ngutu maleafi ele faya tele noa lenga luenga ale tu. E fai ufi e fai lava e fai ofu. Ai mai kauenga se mei le me se me vai mai ia ofu o tou ile poto. Ia ofu au tau i le maalosi ma le lotutele. Ia ofu au tau i le tautaua. None of those. Ia ofu au tau le alofa muti vale. Le loto maualalo, le whaamangalo, le angamalu, le onosai. Denotes relationship. Le ofu le whanau le atua. E le mawhai e oe ngā whai le mea longa lua le lau whakul kakola aunga o lea. O le tangata Filifilia e iaila na mafutanga. The elect is in the fellowship. There's no such thing as a Christian and not belong to a fellowship, not belong to a local church. There's no such thing as a staying home Christian or an online church. No. Elengi mea ka ongi loku le internet, elengi mea ka o kesiango ngofo fale. O kesiango e alu i le lotu, o le menga e ala ngawhai mai whakongunga ia. O le alofa muti vale, langa ele whai e oi ate oe, e whai e oi les kangaka. O kangaka Filifilia la, o le tangata mafuta. And many Christians underestimate the benefits of fellowship. Many Christians, kele siango, ele ango mamanatu mama, ile taua, ma le kele manguia, mo le meo mafuta. Whakaikai nga e ola nga oe se kaimia. Let me tell you, sa kangi le iai, o le atua le iai, o le kaimia ke moku se ai, all sorts of thoughts will come to your head. Ua ikar whaiwhiau ia oe, e ule fia koe inga ia oe, ule ima se ora uloko koe alofa ia oe. I say, that's what the devil will bring to us when you separate yourself from the fellowship. So an elect is a person that belongs to the fellowship. A Christian is someone that belongs to the body of Christ. We were all being baptized into one body, not two bodies or half a body, one body. And that is the church. We were baptized into a family. We were born into a family, not a military side. Nga whanau e tutonu ole a inga e ta maa i le tua. Lelo karango atu, ia i tātou o tangata o Filifilia, o tangata o le mafutanga, o tangata mafuta. Each of these qualities, these virtues mentioned in this passage, express themselves in relationship. Whalongo whala ia le, whamai, kusa le whai mai polo, e loa le lei lava kanga Filifilia, e maua i mea ia, o lea, whewha pale ai. Ele whain kanga whai mai, e wha pale ai, e mwhaia, but he put the prefix, the mutual prefix before the wha pale ai, he put the fe, F-E. Mai, whewha pale ai, a wha palangi, each other. Each other. Olea, mutually come together, mutually sharing, mutually fellowship, mutually forgiving. Ole me fai leisi le tasi, fe fa palpale ai lua mai, fe fa mangalo ai, fe maua meanga, maua tono le ainga o le tua. Shame on you if you lack in any of this.
Makara palo ya loma. O ngar kel siang malosi. Fa pale lo uso vai. Esa pe fa o le loku e mau e mengai. The church is where the students of the word are. Spiritually speaking, the church is like a hospital. All sorts of spiritual sickness will come to. E mau e koe ngā mai ese, o le loko leanga, o le makaiku, o le whawai, o le wha maongi, o le leo sky, o le lea lofa le ainga, o le lea ngawai makua. Those are kind of people we find in the church. I'm just telling you, you're not unique. Ia iloa ia le ese o kako uma ale mele mo mia mele aranga fatonu winga ia winga ia lea fe fa pale hai. Asa me mo mia langa foi o ke mi uma e fia ai les kanga ka les kaka. Langa foi o ke mi uma e koke o ai lenga kusa. Eles ke mi o pe o lava ko sivi o le siro mako luma o ka fainga ala eva kwaris ko inga ko. But we need to go together. That's why we need fe fa pale hai, bearing each other. In other words, you got to be patient with each other. In other words, the original word is be receptive of complaints. Accept complaints. Anga o fiki ngai faikionga whaingon kakoro, i reo kes kakoro. Anga e fiki fo i kele faikionga whaingolo o langke siano, ai longo e ko iai. Me nga whatonu ina tato mai, ia whi wha pale ai. Asia, langa e le kukusa o makako, e kusa fo i leo kemi uma. E kemi malosia, e kemi vai e kemi le ma whai o enga whai mea, e aona e whai e kongo loku, o nga ole mau mea whetule ni mai leo langa nei. E whai kemi o oula vai inga, ua whai ma whai inga tae lau au nanga, ai uskai la mai lor, ko inga kangaka ai oi, o la ko kaka, e whi wha pale ai. Lua e whiwhaa mangalo ai. Ale maali e la mea ngawha mangalo ai. Bearing with one another and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. He don't just order us and leave us like some bad managers that works. God, He give us order and He give us examples of how to carry out that order. Ia la, fa melengang pa ia o to fa mangalo ai. How? Fa fenga fa pala, fa mai fa pe ona fa mangalo mai keriso ia te o to fa pe fo ona to fa mekarolia fa fe. How many times? Jesus says 70 times. 7. Aia? No. A month? No. Half a year? No. Not even a week. 1 day. Only 24 hours a day. How possible that gonna be? Impossible. But this is what Jesus means. If you will never hear a different word. No, you will always say alofa mai, alofa aku, ingo mai, alofa aku, singo mai whamangalo aku, upuia mai whamangalo aku, mui mai whamangalo aku, le whamaongi mai whamangalo aku, le koanga mai whamaongi aku, le komin mai whamaongi aku, le loku mai whamaongi aku, mui mai whamaongi aku, ingo mai whamaongi aku. Never was a time until or unless. Never. It's always forgive. That's how Jesus forgive. Unconditional whamangalo Yesu. No way we can make it to heaven. No way we can make it as a church member. No way we can make it as a chosen, as an elect. There's a condition. You know, you're looking at someone who's trying to live this kind of forgiveness. He empowered Christ, give us the power to live in this kind of whamangalo. Whamangalo leangi tutuunga. Whamangalo leangi aiainga. Just a saying I used to hear when I was in school. To err is human. To forgive is divine. What that means, only someone who is a Christian that knows God
would be able to have this. Only someone who is indwelled by the Holy Spirit can manage this kind of forgiveness. You try and do it yourself. You try and do it yourself. You try and do it yourself without God. Umale loko lak fa so kala ise mea makua I fiki nganga ya empty. Makiva o fa mangalonga. Why? Because you cannot do it without God. We need God. O tātou tangata Filifilia o mea ngā tau ona whai ma oa I tātou. Matter of fact, o le upunga wha mangalo e sauma le upu carries e ngoa e kakolo. Grace. O le alofa tu noa o le tu o tātou tangata ua alofa tu noa ina. Whai mei wha mangalo wha apeo Yesu. E longo whira wala tangata e le loto wha mangalo. Na tele I loa tele. Na kele I loa le lei. Na kele I malama lama ato toa I lona wha mangalo ina Yesu. Wha mangalo. Lesi me kau se wha mangalo se I o awhea. Lesi me kau se wha mangalo se I vangana. Lesi me kau se wha mangalo. No, wha mangalo. Full stop. Wha mangalo. Forgive. Can you imagine this world we're living in? If everyone had that. If everyone has a heart of forgiving. O isi au ki ngā, o mga ki ngā ai, e mafua mai, e le oskai o e kapula o lo o langa. O e tangata Filifilia ea whaamangalo. Whaamangalo. Whaamangalo lo to olua. Whaamangalo lau whanau. Whaamangalo lo te mama lo tina. Whaamangalo lesi o usu kongo le kalesia. Whaamangalo lau whaife au. Whaamangalo kou a inga. Forgive. O fuanga e loa ai o tātou o tangata. O whailonga ngā e loa ai o tātou o tangata ua Filifilia. Kumkala Yesu, tā whape e kewhia I loa pula me kupuka kare whamanga. Mekala Yesu lau ri e o aku le illustration. E parapole le whaile I le unga, pēr whaile whamsinonga. Me o aku lau ri ia. Na mātou whai wāwenga e lo sua whan mātou turi te moni. A mai kala Yesu. La kaunga kau e Yesu lau ria. Alea. Au auna leanga. A mai evil servant. Evil slave. That's the same title of whaonga Yesu langa parapole au aunga lenga whai aku. Mai lo mata ie e wale mawhai a unga kokongi aku tupe na o ave. Mai kala matai, o ngā lofa ko kuli kangi whakai ke omar matai, aluia oe o whamanga aluia te oe. E oso whawhamar whale a whekau I malesi whai au au ngā aika alafu ia ngā ia, whai mai kā kuspa ia, wa ki kinga lau kamalele au au ngā. O mai loisi au ngā kau matai, whakura matai, whai lai le ringa sa. Saulo, mai kā lo an matai, you evil slave. We don't want to hear that sound. Tātou te rifi whaalongo atu whai mai tātou matai le au auna a mio leanga. Third and last is this. O le tangata Filifilia e iai ona manuia. E iai ka konginga, e iai ka komafukanga, e iai tātou manuia. O le manuia le I, e le ole manuia, e le ole oa whangana le tino, o la malolo ina, ta mao a inga, ke leo kupe. That's not it. If you notice something, you don't see the word manguia. The Greek is erene, means peace. Fasamoa ko inga iluma la makanga usikusi fa mai o le manguia. Aleo fasamoa I o file mu, but I choose the word manguia. I rather go with manguia. O le winga tala o le tangata ua Filifilia e le whaangai e tia. Ele fiking o fi. Lango le upunga erene file mu. It's peace. It's well. It's quiet in a sense no one can challenge his peacefulness. Ele ngā o ia. Ele kulei ango fi o le ko fa ua mau o le ukanga e mausali.
O le bulldog pe o kado ele mingoilo ngā ulu i se chihuahua. E valo o chihuahua le aso a koa a lae ngofo le vapea ia ko inga le kado. Esea, mo mea ngingi I mea ngā. Vape ngā, o tangata ua manuia I le atua. Pe saufa mai e le mwhanga e tia. Pe vi ia tangata e le whanga e tia. Pe ingosia tangata e le whanga e tia. And it is a command. The command is for me, let the peace of Christ rule. I want you to look at that word rule. For me, whasa mua, ia pule foi le file mu mai le tua I tatou loto. Rule means, he control. Let the peace of Christ control our affairs. Let the peace of Christ control the way we live our lives. Let the peace of Christ control how we rule our family, fathers and mothers. Let the peace of Christ control the way we submit to our husbands, to our parents, to the leadership in the church, to our bosses at work. Let the peace of Christ rule our lives. O le mang wia ngai pule alo lotu. Ane fe mai, let the peace of Christ ia pule le file mu o ke riso o tō lotu. E ke le ola noa au ngō ma se pule. Ma se whātontonunga, ma se whāpolkala menga o loo langa, o fasili, o le ale pule. O le ale pule, po o le ale file mu ngai whātontonua. Le ale manguia ngai ka inga o wala. E le pule lo le file mu. Pe le pule lo le manuia lea. E le aise tino e tasi. Longa winga ngā le whewawai ai. E le aise loto whawhetai. Langa le whai upunga e ngā whai mai. Ia pule foi le file mu mai le tua I o tō loto. O le mea lea ua wala awina ai o tō e whai matino e tasi. E le pule lo la le file mu ke riso. E le aise loto e tasi. E le aise a nganga whawhetai. Ka ua ka ngai kai awe mai, ilang kakalo mai, a wao mātou loto e nofo ai lau upu. Look at verse 16, whai mai, ia nofo le fionga ke riso te tonu ia te utou, ia te le lava. Your hearts was made for his word. Let me tell you, e le masangi le manao, e le masangi, e le natural le amio le anga ma le sosivale I tatou loto. But the word does. Why? Because he gave us a new heart. And that new heart can only recite the word of God. O tangata Filifilia whanau le atua, o tangata e ofu I le alofa muti vale, le anga le lei, le loto mawalalo, ma le anga malu. O tangata Filifilia, o tangata e mafuta, e whaapalepale I lona uso, e whaamangalo I lona uso. O tangata Filifilia, o tangata manuia, e le fiti vale, e le vevesi, ai whaatonu mai e le file mu o ke riso. Ngai me ange wangalo ya oi po ai oi. O tātou o tangata Filifilia. We are the elects. Therefore, live as one. May God bless your soul as you hear His word.